पाउचरे यम उइबमर उइब पाउ खराब अपडेट तौजरी इंडिया की टाउनशिप निफान सेमगनबगी लमजेलदा मणिपुर सु याउननब लेपनाख्रे इंडिया की स्टेट सिंगी मनुंगदा अनोबा टाउनशिप निफान सेमगनब लेबाक असिगी स्टेट सिंगी लमजेलदा मणिपुर सु याउननब वरेप लौख्रे लैंगा की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द मसिगी लमजेल असिदा थौबु ओइना मायुंग जाननब सिनाख्रे Maud Minister Yumnam Kemjan Chair Logduna All Secretariat Labor Minister Ge Office da Pangthokpo Mifam da Manipur su Ministry of Housing and Urban Affairs ki makada Sadari Balamjel asida sarukyan da bawari basi laukibani Commissioner Mahud Secretary Revenue Director Mahud Director Youth Affairs and Sport Director Rural Development and Panchayati Raj Director Settlement and Land Record Secretary Planning and Development Authority Town Planning Department की Chief Town Planner Imphal Municipal Corporation की Municipal Commissioner Hanagi Chief Town Planner N Git Kumar Singh यावना पांगथोकिबा मैफम अदुदा मपुंगै Ministry of Housing and Urban Affairs na lebaga sige State Nifan da anoba Township Nifan semkanaba local performance based challenge fund to step for incubation of new cities Hariva project asigi matangda Manipur state na sarok yagadra yaroidra masida kanana implementing agency when the thang logani thang logani masigi DPR sana na bamusung survey ki consultation ne pagi wofum singba kaya khanake mifamatu ki matangda fangba paun hai lebaka sigi state singdagi performance da yipam warga state ni fan khankalaga state amamda anova township amam sem ka na bagi damak lupa crore lising Amam tara mga Super Finance Commission ki senpam dagi grant wena fiduna anoba township semgut kadori bani aire ngasigi mifam aduda Manipur su township semgut na papansina sangsilak lifa lamjel asida yausina na pawari blauke project asi paket pamatamda tongan ba criteria khara yauna tongan ba category tara mga da awang chama hangtuna madugi paukumda yenglaga masuk madu tapukoina pangthokliwa haibadu yengsilaba matungda sangeng asi mark pi kadori bani Apun bermak lising amaga camanga segi menung da kuarigi yamna fangwa state nifan aduda township sem kana bagi kodong caba asipi ga dauri bani project asi paikat pamatam da state atu da project atu gitangai fadaba lam yam raba da hector yang kai lai ga bani project asi ki proposal ministry da thatring da paman clearance na chingba punamak lau ga dauri bani baka darakwa atop pauda kaubru chingdul da india gi firal singkat kre india na ning tamba fanglakiba sahihum putra manga mafung pharapagi thorom da Tharong gemari lainana pangthokliba azadi ka amrit mahotsav ki saruga moina yumthong kudingda india ki masu hongi piran chingkana basa tharakiba har ghar tiranga campaign ki saruga moina kaubru chingdolda india ki masu hongi firal chingkat kre district administration kangpokpina nehru yuba kendra kangpokpi amasung kangpokpi forest division khusamnaraga deputy commissioner Kegu Zurik Lan Luchingdra pangthokiba tharom adu da district asda lairiba tongan ba department sing ki thaupuba kya su saruga ke ngasi agan badagi kangla tongbi kangpokbi reserve forest ki manung chana lairiba kaubru singsang aduna kaubru singsang ka duna har ghar tiranga ki tharom asi haudokhibane asungi bp tangthokwa ks ona ya khidre All Tribal Students Unit Manipur asungi vice chancellor su lubasi dagi tangthokle an asumna Thadoraki wafum adu ks ona ya khidre loinana athuba matamda wafum adu ki marik sumba report pirakna pa asumda khan gre Union asigi vice president Balalian Kaudepo suspend tokibagi matangda Kogi Students Organization General Headquarter ki Vice President Taumang Haukimna Chumda Aiba serol amathadna explanation kaugre makoina sumda thaki serol atunhai asungi suspend order asigi matangda parent organization oriba KSU General Headquarter de khangalamba amatalaite maramaduna hiram asigi matangda KSU ki Central Executive Council ki mifam amatha asigi tarada pangthokre Balanian Kautin agreement sign taukiwa adudi union asig fazin ki lusing basing thadorak na bagi damak ne KSO gi wena di condition amata yaudana fazin ki ba asong gi lusing basing thadorak laba matung economic blockade asi bahantok na bokona bane loidana lusing basing asi thadorak laba matung hill areas committee ga funda Manipur legislative assembly na refer taukiba di Manipur Hill Areas District Council 7 Amendment Bill 2022 gi matangda khanaba haibu wakalon da thabak tawbane President ki mahut chinduna asong ki thabak tawriba Vice President Balanian Kautin laukiba decision asi aroibane adaba mahaki wafum sing asibu sanhandabana organization asigi mixat hantalle
Masjid natana suspension order aduda podium speaker ni hari pa asunggi finance secretary amana organization asigi vice president bo karam background suspend tori bano maramaduna asumna lokhi bo wari badu jasinna pa amlak trip bawa kesu janan ai korona sanhandana thamgani ana su cherwalo tuna makhatari lokap tagi chen khiba amafare Pokso case kamarit edana fa khiba miyut ama Bisnupur district police ki lokap tagi pamang tha July taragani thoi amadi Taraga homdoi ki ahing dog yaida nan thok tuna chen ki bada ki thega tuna lak bada ngasi fa bangamle police ki paun hai ngasi fara ba miyo edidi tangjeng sabal maring lekai dagi irom chingkhai ngan ba midai sahi kun ga daret apokpa irom brojene mak vokso case kamari lena Bisnupur police na faraga lokap ta thamlak laba matung mamang tha July ki taraga ni thoi amadi Tara homdoi ki lona ba ahing da nan thok tuna chen ki bada ki thega tuna lak ki bane adoba miyo asi thawal athokpam gi Area da leire haba pau ama taraga taruk suba samrafal sama de Bisnupur police ki intelligence na pirak padagi khudak da Bisnupur district police commando team ama mafam adu da changchin da thiba hom basa thage tanja adu da miyo asi athopam junior askun da leiram badagi wall chok laga sen kraba matung arong turel da chong tharak lan thok laga senana ba khona bada commando team adu na overpower tawraga phabane assistant director oina thabak tagi potha khiwa miyo ama ki wakat masa siraba matung da well fakle Pifam thokwa retirement benefit ki senpham dagi wan api ki basing tha ani ki manung da pithok na ba high court na khangan kre Manipur laga ki makha da leriba loisang sing da thabak tawriba thawmi sing ba makoi ki service matam ki manung da laga ki maike dagi oina makoi ki loisang na pifam thokwa kudong jaba punamak piraga su service matam loira tu na thabak tagi pothara ba matung da di makoi na famkom thokwa retirement benefit chingi pifam thokwa senpham sing phawwa su na pithok ta ba ki mahuta Pithok bagi mahut kaktalaga piramle hai bagi wathok thoklamle adomai namak sahi ke sukna service tawjaraklaba matung thabak tagi potharaba matam da phawwa masa gi famkum thokpa senpham sing phangre haidun waka charamba mioi ama masa lai kitraba matung da mage wakat adugi upail chataduna mangonda pifam thokpadagi kaktalaga pihawdaba sing tha ani phawagi manungda pithok nanaba high court of Manipur na khangan gre Service matam loira tuna thabak tagi potharaba matung da masa gi famfam thokpa senpham sing phangde haiduna masa hinglengai da High Court of Manipur da wakalamba mioi adugi maming angom meher afokwa lai kitraba iboton kawi singjam mai makha waikhom laikai da gine makha tarakba atop pauda passenger matam chana luggage deliver tawtabage commission na Air Asia amadi AAI da lupa lakh ani lising kun compensation pinanaba direction bigre National Flight Service of India Limited namatam chana passenger amagi luggage flight destination jawroba phawa deliver tawa ngamdaba kidamba Code of District Consumer Dispute Redressal Commission ngasi Air India Limited da complaint asida complaint compensation oina lupa lakh ani lising kun litigation charge oina pigadabani ana direction pigre complainant oriba kangla tombidagi dasubai lana mai sahikun ga taret apapa Victor Lana maina lising ani kungi akan ba COVID lana kai kham thengna wana raba matam junta da bhag masamak Hyderabad leba Fitness Vendors Academy Marikonda State asida halaktuna halakdaba yadaba gi tanja lauraduna sahi adoba ki jun taraga tarukda Air India ki ticket book tawduna Hyderabad to Imphal via Kolkata Hyderabad to Imphal via Kolkata da Imphal thorak na bagi plan tawge flight adu ki schedule matung ina bhag na book tawki flight number A1525 ta mahaki ticket number 0983 760728146 C1 ase paiduna hariba flight asida tongtuna lakpada mahaki journey ase Kolkata yoba matamda atoba flight number A1747 da hongdoktuna Kolkata to Imphal via Delhi da amuk tongtuna Delhi da amuk halake Tungda lising ani kun ki jun taraga tareta ticket amada mak atoba flight number 889 da Delhi International Airport da Imphal yaurake magi complaint adu da asumna palli padudi akan ba COVID-19 ki protocol na maram oraga mahakna Hyderabad da Imphal tamda lakwa matamda mana loina rakwa maki original education certificate sing sports amadi atopa certificate sing yawbal lage sing masagar loina ba yadabani na Hyderabad Airport da check-in counter da luggage tag number A1966378 naptuna thamke adoba lising ani kun ki jun taraga tareta mahna Imphal Airport jarukwa matamda mahaki luggage asi yawrakhide masina maram oraga complainant asina Imphal Airport lairiwa private jegi help desk da sang report dauki loinana help desk tagi executive in charge tambango matam khara mahaki luggage nga lakwa ngai da ba request tawrake
Complainant asina hanjin sai adugi August fawba mahaki luggage adu pibinadaba Air India gi authority singda haijabada mahaki luggage adu matam chan mangoda deliver tawba ngawkide maram masidagi complainant asina singjamai police station da chatun office and complain ama mahaki luggage mangbagi tawkhiba loinana singjamai PS na mahaki complain asi PS adugi janan daider start tawke matam masi fawda Air India gi authority sing mahakna mahaki punsi gi oiba documents sing yawa luggage adu kusinaba ngamdrabani na mahakna upai ama thirakpada Court of District Consumer Dispute Redressal Commission da awakalaki. Magi complaint asi Court of District Consumer Dispute Redressal Commission na cognizance piraba matung commission asina case number 4 of 2021 lokotuna Air India Limited ki MJ Avenue. Thangal Bazar Live Station Manager amasu Chief Vigilance Officer Airport Authority of India. Corporate Headquarters Rajiv Gandhi Bhavan Safdarjung Airport New Delhi ki official singkawkatuna case sigmari lenava Matters in the Sahi Asigi February Thadagi case Asigi hearing Chataduna Lake Bane. Loop Taraga Marigi counter blockade Antokle, Kanagumba group Amana economy blockade Torupada counter blockade Taunadabal Lemnare KKL. Loop Taraga Marigi counter blockade Matam Karagi in Antokle, Kanagumba group Amana Manifuda, economic blockade Hek Torupa, make up the counter blockade Tova, Aina Punda Lemnare, Aina Kanglaipa Kanbalo, KKL Manipurgi, Zerola Manafangdoragle. Serola sinamaka taribadi timan kharagi damak achomna August manga dagi economic blockade tawloktuna Manifoda khondari bamipum kudimaki puksak thatpa haibasi lona yataba amane kariguma makhoi khaktagi apamba amaki damak mi lakh 30 maki puksak thatpa haibasi lona su yati amadi laina su yaroi Manifoda leiriba furup kharana makhoi gi demand kharagi damak economic blockade hekta taksinba miyobegi sak lambi thatpa asi ngasidi Manifoda jamda toina chathare Mamang the bit Chamagani Fugani Twini Lepner record winner Miyagi lifeline Tenzinduna. Manifoda lady Mipum Kudibak Sara Namatas Aduna Kangre, Nasi de Sahikea Simanifoda economic blockade Hansin Tauduna. Generation Kea awas at Kangre Amatingasi, Econ light of Fankai Makada Lipa Missinga, Yam Rivasi economic blockade the people as a Wamaramane. Manifoda Ngasi Papa economic blockade to musing asi, Manifu like an afara Matung Damakwiki Pampa Panglaga Tadoki Bangaktane. Atau makoina ekoi de piri ba saiteng asi awaba adudi kanana su kanade economic blockade na nonga de piri ba mangjaba mayam amalairi madude state ge revenue apati nonga gi senmit londa asoba mangjaba kya piri ba si kanana mang kade nonga gi state adugi turn over de mangjari ba si kanana compensation tawgani asigumba maram kya asnagas tarita KKL amadi luptaraga mari pulag apun bage wariba ma loduna counter blockade tawba haina lepna ki Haki bagi matungin na tangnaban namid August ni fan ge ayuktagi hauna counter blockade taw bahauke makada na chumna tawribe economic blockade si matam kharagi ona suspend tawri aina lawthok pana apun ba lub daraga marigi ona su ngasidagi hauna counter blockade matam kharagi ona handokle aina lawthokle len rakana gumbu group amana Manifoda economic blockade hektar ko mikupda counter blockade tawfa aina su punna lemnare maramasina matung tabada isagi demand ama tawda puksak thatpa economic blockade tawi gano Karigumba leibaki oiba miyamgi oiba demand param chapu waragadi apun balub asinasu angamba mateng pangkani ana KKL gi serola sina lebak miyamda khangalakle hargar tiranga ki matangda RSS amasung sanren government gi barakta asoba controversy leibak asnaning tama panglaki ba sahi humputra mangama pung pharak pa mari leinana August taraga humdoi dagi tara manga fawa namit humni chupna jumdong kodingda Hargar tirangka kampan chathanaraba BJP na lead over sanren government gi bagi dagi phongdokrabaso RSS ka asoba controversy ama thopagi mami jahuna tare augi basai yangai kani thoi ki matamasida Nagpur da leba RSS ke headquarters da Bharat ki maso ongi firal tricolor asi chingkhat palaitri sandan government asi bodu singliba Prime Minister Narendra Modi gi maigai dagi India ning tamlakiba sahi marfu mabung pharak ki bagambari leina social media singi DV da Tricolor photo asi mohot sinthok na bafongdok rabasu auju phawada RSS masigi sarsanga salak head Mohan Bhagat amasung Sarkar Yabha General Secretary Dattatraya Hosa Valegi DV the Tricolor auju phawa sindo balaitre masigi matang da Congress ki MP Rahul Gandhi na aikibada RSS hogiba sahi yangai gani thoi ki matamasida makoi headquarters the national flag asi singkhat balaitre Tawang si Bharat ki masu ongi firal asi ikai bo bibani hana phongdoki adobo RSS ki maike degi waf maduda jaring da phongdokre RSS ki second chief MS Golwar Karna 1966 te ikiba mahaki lirik bunch of thought India ki masu ongi firal asina national visual amata da thauna hapte made ekhoi ki national history amasong heritage ta asum bayumpam oidi aina mai sengna phongdokrabane
इंग्लिशिंग अमगस आंपनी फुगा तरीके इंडिपेंडेंस की थौरमदा RSS नमसे की जर्नल ऑर्गेनाइजर की एडिटोरियल द इकिबा अमद मसु होंगी फिराल असिन फतबा साइकोलॉजी इफेक्ट कया अमवेरे मरमदन मसु होंगी फिराल असि कैदमोय द इकाय खुमनरोइदबनी अमदी हिंदू सिंगी ओइरोइदबनी हन बयक्सिंग ने इकिबा लैरे इंडिया की मसु होंगी फिरांदा RSS का जैनब कया लैरबसु लेबागस की प्रेसिडेंट ओरंबा राजेंद्र प्रसाद की मखा द सेम के फ्लैग कमेटी के पैनल अमगी रिकमेंडेशन मतुंग इन निंग तमलवा इंडिया की फ्लैग असी मसु होंगी फिराल असी फाइनलाइज होइकिबने फ्लैग असी लिसिंग अमगस आंपनी फुगा तरीत की जुलाई कुनगदी थोइ पांगथोकिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिफमना वरेप लौखिबने मखा तरकवा अतोप पाउदा पुलिस न फारबा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बाराक की अकाउंट जामलबा सेनफम सिंह यावरमले तोगन तोगन बा केस के मरी लेना मेघालय पुलिस न ममंग थादा फाकिबा मेघालय बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट बारनाथ मारा की बैंक अकाउंट मरम चादवा करोड़ गया की सेनफम सिंह यावरम थेंगनरे अन पुलिस की रिपोर्ट अमना फोंदोखिबा कलोइना बारनाथ मसाना सेनफम सिंह अदुगी मतंग मरम चाबा पाखुम अमदा पीबा ngam हाइरे वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा तुरादा लेबा वाइस प्रेसिडेंट बाराक की फार्म हाउस अदुबो अरानबा मोंगदा मागना सिनरम थेंगनबदगी पुलिस महाको फारम खिबनी मागे फार्म हाउस अदु ब्रॉडहेड अम ओना सिनरम पदनतना स्टेट बीजेपी लुचिंग पसिंग की पार्टी तौफम अमदी अरोनबा नतबली चचथबम ओना सिनरम बगी मरालदा मागवा फाखरबा मतुंग मखातना फार्म हाउस अदुदा थीबा हुंबा चतबदा पोखा हेननबा यामलबा मसाकसिंग फगत पंगामके पनबजाबदी वनरात मराक अथिंग बथमखरबा लालहौलुप अमगी लुचिंगबा ओना थबक तौरम मियोइने लालहौबोइबदगी पोथारबा मतुंग पॉलिटिक्स दा खोंदाबा हौरखिबनी अमरोमदा भागना खुलाई थादुक्तुना नॉर्मल पुंसी महेंगदा लाखरबा मतुंग माग लोइना खुलाई थादुक्किबा मियोइसिंगना फंगदबा चाकथोंसिंग अमता भागना बिरमकिदे मसिग मरी लेना महाकपो ngalingay matamda पुलिसना फारबा लैख्रे अदुबो मदिक जाबा खुदम फंगबा ngamdabana कोना महाकपो अमुक हना थादोके माना बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट ओइना लैरबा मतुंग महाकी फार्म हाउस असिदा अमुक हना अथिंगबा थमग्रबा लालहौलोक ANBCB की मियोइसिंगका लाउतुना दुना तोगन तोगनबा बाकल की थबक थौरम सिंह चथबा हौरखिबने पुलिसना हिरमसी की मतंग अकंगबा पाउ अमा फंगलबा मतुंग मागी फार्म हाउस दा ममंग थादा अरेट चथगिबनी आइरे टोटल शटडाउन लाउथोक्रे इंडिया की इंडिपेंडेंस डे नमित लाखलिबा अगस्त 15 असिगे अयुक पुंग 3 तगी नमिदांग वरम पुंग 3 फाबा गंगलैपाक पुंबदा पुंग 12 की टोटल शटडाउन लाउथोक्ले आइना लोना यादवा लोक यूनाइटेड पीपल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर UPRF एन फोंदोरकले लालौलुबा से इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी न थादोरपा जेरोलमन हाय मसागी इथोक्लबा कॉन्स्टिट्यूशन सेमजबकलोइना इलेक्शन पांगथोक्लगा सेम्बा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइजरबा कंगलैपाक यौना मालेमगी याना कांगलोन पुनबकपो पायलट तौरगा अपिक अपिक निंथौ पानबलिबा क्याबो सुमनम अमधि नांपोद लोइ चनसिलगा सेमगलकिबा इंडिया न मसागी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन लिसिंगनी कुनिथोइ थौरम कंगलैपाकता पांगथोकपदा कंगलैपाकी मियाम का हिरम अमदत मरी लेनदबा मदि वानथोक जाउदबन नमित असिगे पुंग 3 तगी नबिदांग वरम पुंग 3 फाव पुंग 12 की टोटल शटडाउन लाउथोक्ले सही लिसिंग अनि हेन मरिंग मखा तंबा लेबाक अम ओइना लैरखिबगी मसागी रीडन रेकॉर्ड लैजबा कंगलैपाके वारी की तंकक अमदद इंडिया कव लोइ मपुसिगा लेंगक लोन खुनाई लोन समिट लोन अमदे अतै हिरम अमदद तेंसिनरक लाखिबगी पुवारी लैते ट्रकनी की ड्राइवर हैंडीमैन ZUF निसिंगनबसिंगना फागरे ओलकासर रोडसु पेट्रोल व्हीकल थंबा मतौ तंगाई फद्रे ओलकासर रोड आइना खंगनबा इम्फाल खाउफम लंबिदा जिरिवमदगी पोट पुजुना लाप ट्रकनी की ड्राइवर सिंह सागंगदबसिना ngasi नमदिसिंगबा मथंग पुंग अहमलोम ताबदा फागरे जालियांगरो यूनाइटेड फ्रंट ZUF निसिंगनबसिंगना ड्राइवर सिंह फागरबा ट्रक सिंह अदुगी नंबर ना AS27C7028 अमसुंग AS27C7024 ने खाउफम पुलिस स्टेशन दगी किलोमीटर 15 लापना लेबा गांगलोन पैलेस मनाक्ता पोट थन्ना जाववा गाड़ी सिंह अदु खामतन लेरमदगी खाउफम पुलिस की पर्सन सिंह थेंगनखिबने ट्रक सिंह अदु ड्राइवर अमदि हैंडीमैन क्या तोंगनखिबगे हाइबा चपचना खंगबा ngamdre नेशनल हाईवे 37 की इरंग थोंग जाखिदबन मरम ओरगा तोंगजे मरिल नत्रगना ओलकासर रोड लै थाइदुना गाड़ी सिंह अदु लाखिबने मफम अदु यरोपदा सखंगदबसिना गाड़ी अदुदा तोंगलपा मियोय खुदेमबक फादुना पुखिबा ओइगनी अना पुलिस की पाउ अमना फोंदोरकले हेरोइन पाउडर डबल वरेंगा कोना नपी अमा फारे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी यादागी अपनब टीम अमना क्याम गई मई लेकाइदा लेबा युम अमदा थीबा हुंबा चथबदा हेरोइन पाउडर याववा सापोन केप निफान फंगले युम्बु सु फारे हाइरे फारब युम्बु अदुगी ममिंगना मासिम बानु सई निफुगा निथोय मपुरबगी ममिंगना MD रियाजुद्दीन एलाइस इपोसिनी कवि लाइफमना क्याम गई मई लेकाइदागी हाइरे ताउदोगा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल टीम नंगराग नोंथिल पुंग 1 मिनट कोनरोम ताबदा क्याम गई मई लेकाइदा लेवी नासिम बानु कवि अमगी जुमदा ट्रक लेरे आबगी अकना पाउ अमा फंगदगे
district asigi SP M Pradeep ki miyam makada district asigi additional SP operation ki S Herojit ki command makada special team ki SIT Lelin Sarvana Lusingba nupi constable amadi commando team amayawna yadagi volunteer sing pulaga yum aduda kudak sangsin ki Polis amadi yadagi team na sangsi lubada nasimbanu yum daleram ki nasimbanu bo nupi constable na masa check to bada Samsung ki mobile amba fangki makada na nasimbanu ki tumpham kada masa yawna changlak laga kadu lairiba steel ki grey masu amadi pink masu ki almira ani leram ki police team anduna grey masu ki almira adu hanba check to bada heroin powder jawba sapon kep hom phi manung dagi fangki sapon kep amadi heroin powder khudo khaido khibagi thanna yarom re are pink masu ki almira adu check to bada heroin powder yawba sapon case manga amso phi manung dagi fangki Rumadu dagi transparent oiva packet amada hablava apiba plastic ki vial chama amadi license jawdaba maru taruk yawba double parent recover dauke Magduraba angang taruk Delhi police na Konggol lido na sayul amagi manung de imang manung sina kusina gre. Laiba kasi ki tongan ba state sing dagi bigliba angang taruk mangki bagi pau hek pangbaga. Delhi police na mangki ba angang singadogi Konggol lido na tegat pahau ke. Laiba pabadagi angang taruk mag sayul amagi manung da fangto na makoy ge. Imang manung sina kusina ba ngam gre hari. Trinamool Congress ki Birbhum district president Anuvrata Modal Cattle smuggling case kamari lena na CBI na fagat gre. West Bengal के सब मिनिस्टर ममता बनर्जी के जामना नब मरी लेने पर तृणमूल कांग्रेस बिरभूम डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट अनुव्रता मोंडल ngasi सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI ना कमजाली सिंह नि कुंड थो किबा कैटल स्मगलिंग केस कमरी लेने फागत क्रे लोइनना आसानसोल की स्पेशल कोर्ट अकन सेक्शन थोरंग लोइनन ngasi पथो क्रे हारे ngasi मोडल बो कोर्ट पथो को मदमदा यामलव BJP अमदि CPI M supporters इन मा को ngai जुन लाइके Makoy ki marakta miyoi kharana mondal ki mewukta kholau kaya lauksin ki baga loinena nungamadi center na singba mangna tongliba kada langsila ki hare ngasi ayuk CBI ki team amna Birbhum district ta leiba mondal ki Bolpur residence da CBI ki convoy car kuntra ka loinena sangchinduna mhafu phakana ba hona ki magi mayum jawrba matung da CBI na ka amada thonglon chindana thamlaga pong amaga makhai yena wangpong sathagi hare matung tabada maki strong hold oiriba Birbhum dagi fakat laga poki bane aroibeda content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padaga jari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramoloinana like and share to busuka wi kanuk namak po amaghanna thagajari